Buma Thwimani Salthamni ulo Thwi thangjak ha Bwsajwla Buma Thwimani kok khanawi Thwi thangjak nok Nukhungni borokni samo Bwsajwla Montri Bwsajwla Deborma Simna constituency ni bisingo khopjaknai chakma amchiyo tongnai saijak Deborma Thwi thangjak ha Buma Thwimani Salthamni ulo Nukhungo tongo cherai rok ajinai gori kebo saijak Deborma Thwimani kok khanawi Thwinai saijak Debormani Nukhungni samo Bwsajwla Montri Bwsajwla Deborma Paithak nairukmung nairukna bagai thangsawi khabini nogo Montri Bwsajwla Deborma tei nok Nukhungni borok bai malai kok saka tei je manmani chuba yafri rekha abo bai baksa cherai rokno rong phurungmungni barjabo yachagai nahaka Montri Bwsajwla Deborma o Salthamni Salo TTA edisini Ronial Deborma bo chubachuni yak barogoi rekha Maiklai panda khlairani bagai je manmani chubachu Rikha Thwi thangjak saijak Debormani nok Nukhungni borokno hakotor ganangai filsni chisni loko raida sal palaijagai tongo yang Montri Bwsajwla Deborma tei TTA edisini Ronial Deborma sugya lokoroni samo Bwsajwla chuba laimani mangpili kasai faikya abahai kaham samung khlaimani nonnugoi khatung laijak amchaini lokorok bo ini sakma kamyo faijak kaisa Nukhungo bo ini borong gonang sajak Debormani Nukhungo faijak bo singsano yakari thangka tei sajak Debormani bini amabo bini sore ek sapta hai 2 bosor bo 2 din sikangno sajak ni bini ama thikya abon pore sajak boni jibai thangbo sori amyangi o singsano yakar khoroknui ekanogo Thwijak ni bagai sini o amchaini sini vice chairman faijak te o jagani sini YTF logo faijak bong Nukhungo chubana ni bagai tei sudu omsimia o chakma commune te kaisa Ronjit Deborma bo bini Nukhungo bo sing thangkai te bo singsano yakari thangjak kanyani family no ni sini khaksangma yafarnani bagai bongni logio sing tini faijak financial sing borno chubana ite bongni condolence ni din rok bahagi katene amno tibo sing borbai koklam salai kata diam ko mista kidi ke bufru porike marcho kordi kununya din babu kerpan porne namai ke mars ni final pakai ke result ke sing kumpuyo nasa kusal sopan apa aro kan porne ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକେଇ 이게 무전 페북으로 에빈 텔레신 더 넣어가지고 에긴 비싼 놈 Ini aso bin babani bin baiknya bisu pasar ni bin na abi bisu pasar ni dai Kwthwi hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini TTA edisino prai 4 bosorong wi lukurog maharajani tuidul mongbai je jeng TTA edisi salok tongmanno loge roi tongbai mani bagai jo tono kha kaham te khulumaya pharu blaikha hambai jeng last foreign half year ro jeng sini TTA edisi sini limited fund ni bisingo phano jeng lukurog ni bagai je samung kaham tangnane nei chatyok mani bisingo lukurog nognai ja omhai jeng samung tangai maman no nirogno saikana rawana sini industries department sini jubogrog ni income generate khaina ni bagai jeng borogno 600 e-auto jeng borogno distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawai income khaine hne wan somnai dono borno jeng online registration khairogoi gramin bank bai tie up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha beskango besini tipraham scheme bahai chalok khaijengnai tipraham scheme ni bisingtei ne borno low rate of interest bai jeta phataro nangna hangke 14% 12% omahike rate of interest maro kebasini oro TTA edisio sung grantor bunangya
low rate of interest by chung borno rokha only 6%. Bahaiken vacant subsidy by chung borno 75,000 ojak. Boroni bang insurance by facility tong. Jeta je auto beneficiary thui thangkha hinke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngya na tui. Bono wa soi no chung borno insurance by credit insurance khai rojak. जे बेनिफिशियरी थी थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट हुई थी थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर हुई थाने अमाहायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बाङै जों जतन साइमानो जोंनि तिप्राजो एक समायाव आगरतलायाव थाङै रिगनाय कावै गुरिखा हंके साकसानो ब्लै लाचि जागो Hewa Maharaj Paimani Yagulo Sung Chiniti Prasani traditional dress no Sung Jebabe promote Kaina ni Bagoi Chatioka Amotabo Sudo Chiniti Prasani Bisingo Simia Duni Koboni Dopani Bredogu Chini Rignai no Risano Kanui Masangzawi Matongza Vaika Amo Maharaj ni one song bene possible ngesung Joto edibilation equal person khai jene regnai snana ni bagoi khotong bakha ulobo continue tongnai bai kene jene health sector ro jene limited fund jotun saimano hiaba chung hospital chung tabo tang tongu tabo ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongu 150 bedded hospital completing thanai sakham jene bagoi bilaike Chiniti Prahai Hasteo Bevasta Kaham Kainini Nango Bono Sakharin Bono Naharin Sakhamno Sung Nozo Roka Ake Hospital Sung Kaisa Kaham Sananani Chini Imang Bubagrani Imang Mo Fulfill Naitongo Bahikeno Sung Mobile Medical Unit Jeta Kami Am Sani Lukurau Healthcare Ni Beparo Mung Sa Saimeya Bono Sung Healthcare Facility te awareness ronani bagai mobile medical unit jung soita chalok khai hasteni thung am sayo borongno medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurongno jung medical free check up khaikha bai ken operation behind last 2 year of free operation jung oranio chini kherang ba hospital lo khairoi कम से कम 2000 ने above जों operation पायरखा नेने गल ब्लाडर स्टोन हंदी नेने तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाइक किरमा संसा रोगिरो operation खायजागै सक्सेस ngै थांबायखा बाहायकेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि तंनाय बाहायरनो मासिं जरावो रिकुतुं ब्लैंकेट जों Boron blanket busung distribution khaika nge oma haikene sini industries department tribal welfare department oma ge jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department of sung BEd training ronani bagai bosobon sung posijona sung BEd training ni sponsorship bu rowoi tong borono tabaskango bu rojawi tongnai Rojawi ne thangnai amahaki scheme sanajak jate chini tiprasa je amosne BEd porena ni scope maya donation roi maya rangkolo ya amahai tongnai ro boroni je mane low income group rongna sung selection khaibe borno chini education department ni hoite ek phai haite onen jagao sung sponsor roi borno pore roi tongmani bobo chini ro among ya priseja thik bai kene Homeboy School जों जतन साइमानो आसक आइगेनि सालो Homeboy School आसक डिमांड करे हेबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलो Homeboy School ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेलनि इनटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगे जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमानि जों फाइमानि यागलोनो बरनो इनटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलावबो जों 700 जना इनटेक कैपेसिटी बारै रय बरनो फेसिलिटी रय तंखा के जोंनि बिख्राराव थिगासे पाहाड़नि बरराव जत
लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमाय आफानो जों हमफैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेन्टनि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां 10 करोड़ टंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दङ कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायनाय स्पोर्टनि जागाव जों लास्ट 2 इयार जों TTADC सुपार लीग खायखा सुपार लीग खायचिनि ट्राई रनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अम हायके पहिला जोंनि TTADC नो इवेंट कटर खायै जों TTADC सुपार लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों TTADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङाव जोंनि रोजानाय रं हासुग तनाय कनामा तनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि जरा टैलेंट तंनाय रं बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयार नखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनवाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि कैरियर न सनानानि बावै कैरियर आगवै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुखराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरा साराव परफॉर्मेंस खायै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTADC जों फाइमानि सकां नोगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके वोट अंगो चिनि ADC आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो निनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय चिनि त्रिपुरानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंगो निनि कॉप बांलायो हानि बागै जों TTADC 1 सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरानि बागै सिंके त्रिपुरानि बिसिङावनो आमसाय बिसिङावनो लेखावानि बंथों हाय हने जों त्रिपुरा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिं हॉल खायनानि बाहायराव मा खायनाय हने बाहाय बिलआवबो जों सनावै पास खायखा थिग बाहायखेनो चिनि ICA डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मोनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बे विक्रम निनि तामसने SD बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै चिनि खुमलंग पार्क ऑफ ताबक सनाजा दङ और लामा रावबो चिनि खुमलंग लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसने बे चंद्र मनुव महाराजा बे चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेज तावै चिनि हिस्ट्री न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ चिनि टूरिज्म जों ब्लैक चिनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि छै माने नायथोपक दै कुसुपक चिनि वाटर फाउंटेन महाराजानि साकथारमो बायनो जों NHO रिसेंटली ताबक जों TTADC नि भवन जों शिलंगो खायनि हने लॉन्ग टाइम चिनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दंमाने रिसेंटली ताबक सेंक्शन होखा आशा खायबो जों शिलंगो जागाराव क्लियरेंस जों थांखायके फंड सेंक्शन होपायजाब ऑलमोस्ट 5 करोड़ नि
जों तिति एडिसि बबनावबो सामों तांमानाय जों फाइप्रनि सिमि बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल लहमानि अमा हाइके जों तिनिति प्रासानो जाते फातार हास्तेयावबो फरायनानै मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमा हाइया प्रिसेवै दं बाइकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुपनि होटेल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो अर जागा जोंनि खमलो तामो सनाय नारवाय दं थाइ जेता दंमोननि आरो जागा होटेल मैनेजमेंटनि ट्रेनिंग सेंटर खलबनायनि बागै ताबो सामों स्टार्टिं दङ